Fis-sitt jum tal-kampanja elettorali, l-klima taħt it-tinda tal-Labor f'Għawdex ġiet deskritta minn bosta bħala surreali. Ta' fil-waqt li fuq ix-xaqliba l-oħra Joseph Muscat baqa' jikkampanja għal rasu biex jimbotta lil kandidati tal-klikka tiegħu f'attività mhux uffiċjali li saret issib filgħaxija fil-Marsa. F'Għawdex, Roberta Bela kompla bin-narrattiva negattiva u partiġġana li ilha għaddejja mill-bidu tal-kampanja elettorali fejn anke meta kien mistoqsi dwar il-kriżi bejn ir-Russja u l-Ukrajna derlu illi kellu jżeffen fin-nofs lill-Partit Nazzjonalista. Għalkemm ma qal xejn dwar il-pressjoni li qed issirlu mill-Ewropa biex il-gvern tiegħu jieqaf ibih il-passaporti Maltin lir-Russi. Qabel njora wkoll il-fatt li ftit wara li saret protesta paċifika quddiem l-Ambaxxata Russa f'Malta, pulizija ġew ordnati jneħħu messaġġi li tpoġġew qudiemha. Tearing down all the flags, all the support getting thrown on the ground. Hey, people put this there with a reason. I said people put it there with a reason. Intant, matul din l-attività Roberta Bela ftaħar bis-sem tal-gvern immexxi minnu fil-qasam tal-wirt kulturali, iżda njora l-kollox l-istorja tal-Ministru Laburista Anton Refalo illi ddeċida li jżomm għalih patrimonju storiku wara l-inkixef minn The Shift News. F'Għawdex qabel ammetta li spiċċa jqalleb fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista waqt li l-Labor għadu sissa qed ikkaxkar saqajh fuq il-manifest tiegħu.